U čuvenom selu Markovina bilo je puno junaka u kući Jovović. Poznati su junaci pop Milo Jovović, Novak Ramov Jovović. Međutim, bio je jedan junak koji je kasnije svoje ime sakrio, koji je četvovao protiv Turaka. Međutim, onda je doneo zaključak da postoji mnogo bolja tehnika za borbu protiv okupatora nego da vodi bitke i da hajdukuje protiv velike turske sile. On se preselio iz Markovine na Goliju, promenio svoje ime, uzeo ime Šćepan Štukelja i na Goliji se istakao kao veliki domaćin, vredan čovek. Poznato je da na Goliji nema puno vode, on je okupio ljude, napravio veliku čatrnju gde se skupljala voda i tako rešio veliki problem stanovnika ovog kraja, rešio im problem vode, po kome je i ova čatrnja, ovaj kolektor vode nazvan Štukeljina čatrnja. Njegove ovce su bile najbolje i u narodu je ostala izreka dobre ovce kao Štukeljine ovce. Njegovi katuni gde je izgonio ovce su takođe bili najbolji i bilo je poznato ime tih katuna, Štukeljini katuni, kao najbolji katuni. Postao je poznat na glasu i među Srbima i među Turcima, ali da bi mogao bolje da pomogne hajducima, on je napravio nekoliko vrlo mudrih poteza sa kojima je bio u dobrim odnosima sa turskim pašom, a u isto vreme je pomagao hajduke i uskoke. Poznat je događaj kada se dogovorio sa hajducima, sa srpskim hajducima, da oni navodno upadnu i opljačkaju njegovu kuću. On se dogovorio sa njima koje će ovce da pokradu, šta će u kući da ispreturaju i njega će da vežu ispred kuće, a njegovog sina će da otmu. Takav je bio dogovor s hajducima i u dogovoreno vreme hajduci su navodno upali u njegovu kuću, ispreturali deo nameštaja, oteli deo ovaca, sina mu takođe oteli, a njega vezali ispred kuće. I kada su stanovnici okolnih sela prolazili i videli Šćepana Štukelju vezanog, uzbunili su se, odvezali su ga. Šta je bilo? Pitali su ga, kaže, napali su me hajduci, opljačkali me, oni su ušli u kuću, ovi seljaci videli ispreturanu kuću, a Šćepan Štukelja je sa gatačkim zabitom, dakle turskim izaslanikom za Gacko, krenuo kod turskog kapetana Mušovića, poželio mu se i rekao kako je pretrpeo zulum od hajduka. Turski kapetan je bio šokiran da srpski hajduci napadaju i Srbe, a ne samo Turke, i tako je Šćepan Štukelja imao veliko poverenje kod kapetana turskog i turski kapetan je imao veliko poverenje u njega, tako da je Šćepan Štukelja znao za sve pokrete Turaka, pošto je bio u dobrim odnosima sa turskim kapetanom Mušovićem, a o tome je izveštavao hajduke. Takođe je poznati događaj, pošto je imao vrlo lepu i pametnu i vrednu ćerku, kada je hteo da je uda, došao je poznati junak Rade Velestovac iz Velestova, čuvenog gnezda junaka, hteo je da oženi njegovu ćerku. Međutim, Šćepan je rekao da mora mudro da radi, kao što je radio sa uskocima i hajducima koji su mu navodno oplenili kuću. Posle su ovi uskoci njemu vratili sve ovce, Turci nisu ni znali za to, sina je navodno otkupio od hajduka za pare, tako da je i sina vratio kobajagi, nije nikakav novac platio hajducima naravno. Tako je Šćepan Štukelja naučio Radeta Velestovca kako da oženi njegovu ćerku. Rekao mu je, vidi, ako Turci čuju da sam ti dao ćerku, imaću problema sa njima, zato na Gospodnji dan, kada bude bio praznik, kada se devojke okupljaju, ti ćeš da uskočiš sa svojim momcima i da otmeš moju ćerku navodno, i to će biti zvanična verzija da si ti oteo moju ćerku i uzeo za ženu, a u stvari ti ćeš je oženiti. I tako se i desilo. Šćepan Štukelja je tako udao svoju ćer za velikog junaka Radeta Velestovca, bio u dobrim odnosima sa Turcima i sve informacije koje su Turci radili on je pribavljao hajducima, tako da su hajduci i srpski pokret otpora imali mnogo veću korist od Šćepana Štukelje kao
političara i mudrog čoveka nego kao hajduka i uskoka. Kasnije u srpskoj istoriji je bilo još nekih političara koji su navodno promenili svoj način rada u ophođenju prema okupatoru i prema neprijatelju. Srpski narod ih je često doživljavao kao izdajnike, međutim, istorija je pokazala da su oni uradili mnogo više sa diplomatijom nego sa napadima i ustancima protiv neprijatelja. Tako da, draga braćo i sestre, kada procenjujemo rad istorijskih ličnosti i srpskih vođa, treba da poznajemo srpsku istoriju, jer mnogi srpski lideri su se učili od naših predaka koji su mudrom diplomatijom ostvarivali mnogo više nego na bojnom polju.